Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. APHLC pen expeltang Rajen Timung upon Mahamaya constituency Arwadatum Katuhang Mati Kachinki Kachetan Ajay Mek Aputak Mai Ingnipo. Lakha Kripo Mahamaya constituency Arlo along Ramsing Hanse Rong along Abarim APHLC Lumbajong constituency Amaipu Mati MSC contesting candidate Rajen Timung pen Radapan Aning Arlo alam Heihui Chetan Chimum Nang Pusi Atumi Nipai Inkoira Troxy Ningkan Surihinira Inkoira Po Arni Mahamaya constituency Ramsing Hanse Arong along APHLC Central Committee Amaipu J.I. Qatar Bikram Hanse men expelled at aputak non malom Rajen Timungta Dode Sangse si along din a constituency Arlo Mai Kibipon Paduron Asonsi Atumi Mahamaya constituency Arlo da Ramsing Hanse Arong along Rapen Kachuhang Mate Kachinki Kachetan Ajay Mek aputak Paman Ponsi Rajen Timungpen Aning Arlo alamthi Chetan Ponsi Ahok pet non malom social media achatai along Kachetang Plup Ajoyne Hin constituency Arat Mate Karbi Anglong Arata Kachini Nangji Akinang Sot Pusi Alangli Matalo Lasi Rat Kivang Chilang Arni Tedung Rat Amaipi Padochiapan Chisik Chedang Pon Bomlo Laso Alongsi Song Amahangta Patek Pon Po Pusi Vaidak Pen Radapan Pachinipo Nili Rajen Timungle Kitokche Kali Nili ke Abatai Batai J.I. Qatar along ta dia chuhang damlo nang eksevek hapusi aphong lo nilita batai isibake APHLC asong aphan nang pahaidun ingtung lang pusi APHLC Central Committee atum along chuning ridamlo aphong lo lapen loke tokpen ang ji pusita lota tokcher penta pilo lapen nililam thepenta chuning ridamlo puanta un e pulote kopilo matha poke puta Rajen Timung lamthe chepaklangpo Lason si kiramtang an aningkan pen regional asong ASTC APHLC aparty pen nang klembong wangbom si nang klemlo lapen nilike National Party ke BJP Congress punon nili dunamatsi dunde ning tahang he nonta nilile APHLC pen nang ke katkali alang litumsi nang ke toike Lasi nilita wang nang koklo pusi rat ahong jai along lamthi chepaklangpo Lasonsi lapuson aporahut Rajen Timung pen kaning JK CEM Dr. Tuliram Rong hang along pen 30 crore chuandet pusi social media long akoy nang kipia phutak APHLC atum evidence nang pithek jima pusi Rajen Timung kachehang lapente lapuson niliphan atumia dapta APHLC atum mate yudwing satum nilihem wangpak mate nang kether jibon pusi pherangkya thengno nang than pachini don Anpartami Nili APHLC asongalong do bomahut mate Lumbajong constituency Amaipu chobomahut Nili Jungjung Ningjelo mate lamthe chepaklanglo Central Committee atumaphan Maipu J.I. Qataraphan Larnangji Larlote APHLC asongaphan Laanso se kimisen angthek longpo busi Ningje longlo Laso angbongpen bangke thomaphan ingwai nangpulo Angtong ingti Bikram Hanse Rajasti Sopu nilihin pen opinion chupaklanglo seta alam arjujedatlo bonta me puabangke arniwangsi APHLC amunit BJP long kachingbe mate kachepa ogdunma kidunlo lasonsi Rajen Timung pen mate rat akar I chingki chethan aputhak ingsamjin pen pachunpo Bas Karong P report Karbi Anglong News Channel. Tang litung la ma 15 nong Mahamaya constituency arlo long dak birbar hawar long nang litung PJ make plans nang litung dak sini mai kedeng pon iklo. Apransi nang litung media aporte do ano pandame activity party lo. Ini litung da Mahamaya constituency long dak jasemet birbar hawar Ram Hanse di dak labang so arong along itum nang kahumri macam sahabat nang kahumri ke alang itum nang chophateng menjadi tumwang ya kedamtang 18 Julai 2025 niliphan APHLC pen expelled penathi dak arara tumtami ajahak ning nang che thedo posi
kosong kubupen ma kuklar da kalam cingki ce thanang kusi alang le tum nili phanang hang lo lapen ini itu adu ko be cingki ce thanong lo pen nili a hok alam sinang le tum chudu dia hoi tami nili peklang lo lapen kedam tang hut ong dung atum nili phan pulo ciklo yon thong vet ke cepaning ding nai ke lapen nonang ko ilom song ko alang ri cepaning ding nai ke pusipulo tata laso along bang ke lake suspension kali lagi mane expel pulo tang te lake itu mane laso party long bangke itu ni se terminate le to laso pha amasi ni la hayalam ka tu rat along rat hong jai long ni se tham long le la lapen la isilo hini bena bangke ni tum suning riolo constituency committee hoi ben ami mo pen lame thalong kan ni je pono lumbajong sisi hoi ben ami ni tum suning rilo tame kachuning ria alam phe tame bang nang ding de lo ni tum pha lapen la helo yo kachuning ria lu ke dak to paje ni ka duk ka be dola di jeros kuri di khang ni lapen aku nilimet ha ma ta ko ketok pen suning hi pono ado ke la bangke 21 Julai sini suning hi pono lasi ini jasemen itu lalu amasi ni itu nono bangke cingki cingwai tulo de dake pini bangalang itu koson kubupen ma plada kalam kacini ji fansang itu nang hang dan plada kalam ni kita cekan dekang lo lapen nili tu non jasemen la bangsu nili tim kunang kok lo ban nili tu ma song kunang kok lo la bangke setami jok dan matahari Rajen Timung ke BJP dunjui, Kongres dunjui buke. National Party ke dunjui itu regional political party bang kelake. Rabjin pen amahang tek dak perang tu loh. Nah hokalam loh. Jelas sir. Hong bom loh. Hong satu bang kacepe kengi pani hang hedal. Jelas sir la ong tung karbeng long rat tung ke nang li phan 30 crore paisa 200 pula so lambang ko ana hok 30 crore tuliram rong pen 200 pula hebi. Hala kewan 30 crore kewan ku approve di nanti kelang kapu bom nang itu su media hoi pen nami jitu ni kinang tek dun long atum lape hala voice record hala 30C nang ejas tha ubom hala paripit lem der hai full pidalo polote hala ko mama se doma chini tu hoi to lang itu ajak ni ye se ke than eta hai mini edit kai editing thai ka tum ga ajak claim ni ma jadi la sala da ya lam itu thai gam long ko ni ni ke most welcome motor pop for ko ba hala lo teng ke chini project ko ma ki kiman ni lapen 30 crore atangka mamuli kali council budget ta non kini 100 crore ni ko ani anto lang asong ma 30 crore ni phana siget bote ada council people lo dorma ki people ko people lo ka solai po 30 crore nang people lo bote ni pahai lori a hok lo ni chipin nak ni MLA na pahai lawi ni kalima lasi non jaseme ilitum kalili kalang lang alam sini phanang bok lo na pen ni ka batai chuning rilo je paklang da hot 30 crore la helo jo approve ko paklang la lo te ni proy ini dak ado vi leader satum am la si do vi dak organizer to mana choro party lo da sena dak jesong killing la pen de ke hai Harsing be alang to han choro party lo alang itu leadership kan sitting la dak itu hanang Kapangrum choro party lo ke bang jilang ada itu constituency incorrupt sok tan itu pasang si kado be ken kam ti jori phase tum kengel lo bang kengtang lo already ang bonglong nang li phan la kursing timung along pen paisa 200 to patha ko ana hok Harsing Timung nili phan company tangka na chora usini phan koi nang pile hai tangka na chora thik ase nang lijong se pini nang chelong nai polote nili phan personal ase tong menang chin kinon kali madi through media hoi pen kali di kalang lang alam he boge ka me loge preng anu tin do ta hai meni mane ke dukana preng mane ke hem ke chikima preng mane ke jo la sangse loan ke ena preng mane ke jo EMI a preng si preng jam chot ta ni ta hoi to alang long do kok ta hai po meni jong se la sang do pe ni long wa chin kino press meet ha ben preng che hang po ke la ke leader mesen po pu de ile la ke aben na bang pe ki ir do kok la pha la hello la se ale la ando de mane chethanam untung de achala ang bonglom Harsing be nang li phan la press meet ke falong nang li phan da pina la sa ban karbok do la so patha ba pinana bok nili phan ke hai Harsing be stami hedi nili phan hedi ya nang kal kan finish stami
penang analam niliphan nangaching free nalam da dolo kadu kawe mane nang phan nang pichi vegi pon an inje der la he ba kai ni thom dolo si ako nili hemasol ka nili pe tum pudula mu bang ko mani postan nang si hiri pode ochok ni si hiri lo la ke ni si jel dam pu wana pu la hala Kerala sa. KSA Dipu Regional Committee atumpen chepater piponsi Dipu Revenue Circle asai hem alongan katisong par ompluklo. Sonsi pai chiklo ni pai inkoida troxier ni KSA Dipu Regional Committee atumpen chepater piponsi Dipu Revenue Circle alongan memorandum alo pi pajerda. Bang so katisong paduponang kok alam thi laki Karbiang Long Autonomous Council pen lapen Revenue Circle atumpen non-tribal atumaphan longli pata kipi ington ponang pupusi alang litumpen katisong par ompluklo. Dipu pen nang kilo berta Relson Hanse report Karbiang Long News Channel. Jayungmuk Forest Beat Arlo Forest Department Keklem Dunvek Range Officer in Charge Mamat Forest Reserve Arlo Mamat Aron Repen Longle Kachirai Kabor E Nijang Karbi Anglong Keparlo Kiruni Southern Range Forest Angkang Jayungmuk Forest Beat Arlo Aron Repen Longle Kachirai Bor E Pai chiklo ni pai inkoida troxy ningkan suri hinira inkoida porni phirang ketum kahumri damahu Jayungmuk Forest Beat Arlo bagisha dudialong inut Ingnam Raikom abangphu Harsing Kramsa alangli ahem Hawaipur lapen chokomar choklembom Yuguri Forest alongsi officers in charge dengbo Sita kopi koson kamathaluni Forest Arlo alongle kachirai bori Lapen Lapu Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Anparta Team Karbi Anglo Atum Ek Pet Maki Nampu Athepi and Ponsi Kiruni Angkang PGR VGR Alongli Along Teng Piaklim Rong Surikep Ke Epon Chiaphan Forest Department Aphan Atoy Pipon Forest Angkang Along Teng Pi Teng Prang Kapedower Chiaphan Misen Asai Kedengpo Seta Lapu Forest Board Chairman Sarthe Kramsa Abong Harsing Kramsa ke Bagisha Dudialong JCB Cheponsi Ingnam Heihui Kapangthai Asai Nang Klemlo Lapen Ihum Exalia Hem Nang Kimtan Pusi Radatumpen Than Pachinipo Lasi Karbiang Long Autonomous Council Kacharibom CEM Dr. Tuliram Ronghang Kopilo Kangsaipo Aik Forest Board Chairman Sarthe Kramsa Dukok Apotong Inut Forest Department along Officers in Charge Klembom Abangphu Lapuson Klem Haidetke Lasi Radatumpen Jongpon Bangso Phuta Kopilo Kangsaipo Pusi Pherang Kia Thengno Ningjepon Pusi Pirta Nangpali Kiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মাটিডোখৰ ফৰেষ্টৰ আৰু ইয়াত কোনো ক্ৰামছা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দখল কৰিছে বুলি খবৰখিনি আহিছে কেনেকুৱা কি আৰু প্ৰকৃত কথাটো কি অলপ জনাব নেকি ময়ো একচুৱেলি জনা নাছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো ওচৰে পাজৰে যিটো গাঁৱৰ যিটো বাসিন্দাৰ বাক্সাদেৱী লামা পথাৰী মানুহে মোক জানকাৰী দিছে এজ পাৰ মজেদাৰ হিচাপে মোক জানকাৰী দিছে কি তাতে এনেকৈ ফৰেষ্টৰ মাটি হঠাৎ জোৰ জবস্তি ঘৰ বনাই দিছে তাৰপিছত মই চাব আহিলোঁ সঁচাও দেখিলোঁ দেখা পালোঁ হয় অৱশ্যে এইটো ফৰেষ্টৰ মাটি হয় আৰু ইয়াত ইমান পবিত্ৰ জাগা ইয়াত বান্দৰ মানে অসমৰ ভিতৰত এনেকৈ ভাল পবিত্ৰ বান্দৰ ইয়াত বান্দৰ জাক ইয়াত আছে মানে 200-250 বান্দৰ আছে সেইটো জংঘলত তাত মানে ঘৰ বা দখল কৰাটো মানে ময়ো ভাল পোৱা নাই আৰু উচিতো নহয় আৰু এনে আইনগত মানে ইলিগেল হয় আৰু এটা কথা ইপিনে অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল ইপিনে হিমন্ত ডাঙৰীয়া ইপিনে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তুলিৰাম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া সেইটো মানে সদায় সোশ্যাল মিডিয়াতে কৈছে যে সরকারি মাটি বা ফরেস্ট মাটিটো এভেকশন হৈ আছে দেখি আছে সোশ্যাল সেইটো হিসাবত মানে এটো ফরেষ্টৰ মাটি এটো উচিত হোৱা নাই গতিকে আমি অসম সরকার তবা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল ধৰক ইপিনে নিজেও ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টৰ মানুহে হয়
ইপিনে ডাঙৰ দাদা হ'ল ফৰেষ্ট বোৰ্ড চেয়াৰমেন আৰু সৰু হ'ল ৰেঞ্জাৰ গতিকে সেই ৰেঞ্জাৰ মানুহজন যদি ৰেঞ্জাৰ নিজেই ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ সেই ৰেঞ্জাৰটো এইবিলাক ফৰেষ্টৰ মাটি যদি তেনেকৈ জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰা সেইটোতো চাজা নাই গতিকে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আপুনি ভালদৰে চকু কাণ দিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ডক্টৰ তুৰিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আপুনিও ভালকৈ চকু কাণ দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে এইবিলাক নহয় যাতে এইবিলাক দুগুণাই সেইবিলাক ঘটনা নঘটে গতিকে তাৰ বাবে মই বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CMকো বিশেষকৈ অনুৰোধ কোন ব্যক্তি ক্ৰামছা বুলি কৈছে কোন ব্যক্তি নামটো কি ক্ৰামছাটো ধৰক ইহঁতৰ পৰিয়ালতে এটা ফৰেষ্ট বোৰ্ড চেয়াৰমেন আছে একটা হাৰ্ছিং ক্ৰামছা এইটো ৰেঞ্জাৰ আছে এইটো অগৰিত আছে বৰ্তমান এটা সাথে ক্ৰামছা ফৰেষ্ট বোৰ্ড চেয়াৰমেন গতিকে ইহঁতে চব জানা বুজা ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানে উচ্চ পদবী মুৰব্বী গতিকে ইহঁতে নিজে বুজি পাব লাগিছে মাটিটো তেওঁলোকে দখল কৰিছে ইহঁতে ৰাইজে কোৱা মতে ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে ৰাইজে কোৱা মতে ইহঁতে জোৰ জবৰদস্তি GCP আনি বহাই দিছে ধুমধাম ঘৰ উঠাই দিছে বুলি আমাক জানকাৰী দিছে কাৰণ মই চাব আহিছে আৰু জানিব পৰা মতে কিছু বছৰ আগতো তেখেতসকলে এই মাটিটো দখল কৰাৰ এক চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল বুলি তেতিয়া সেইটো সময়ত আছিলে 2012 নে 11 তেনেকৈ 13 চনত তেতিয়া সেই সময়ত ইয়াত আমৰেং MSC আছিলে ইলিছ ইংটিপি আছিল সেই সময়তো ইলিছে ৰাইজে কমপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে ইলিছে অলপ চকু কাণ দি ইলিছ ইংটিপি খেদাই দিলে মই সেইটো অলপ চলপ গম পাওঁ মোৰ যিটো বুদ্ধি জ্ঞানৰ পুনৰ সেই সময়তে এই হাৰ্ছিং ক্ৰামছাই ইয়াত এইটো দখল কৰিব বিচাৰিছিলে সেই সময়তো এইটো মাটিটো এতিয়াতো টোটেলি দেখিলে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিলে ঘৰো বনালে এইপিনে কি কলগছ লগালে আপোনালোকে দেখিছে আৰু গতিকে আৰু ইয়াত ক'বলৈ কি আছে এইটো আগত ইয়াত মানে জংঘল আছিল এইটো প্লেণ্টেশ্যনৰ এৰিয়া নিচিনাকৈ আছিল 13 চনত ইয়াত ক্ৰামছা নামৰ বন বিষয়া এজনে ইয়াত মাটিটো দখল কৰিম বুলি কোৱা নাছিল এইটো সেইটো সময়ত এইটো ফৰেষ্টৰ মাটি বুলি কৈছিল পিছত ইয়াত তেওঁ নিজৰ নামত লোৱা অনুভৱ কৰি ৰাইজে আপত্তি কৰাত 13 চনত আকৌ সেই কামটো বন্ধ হৈছিল পুনৰ ইয়াত সময়ে আহি জংঘলটো চাফা কৰি আছিল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰে বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইকেইদিন এই মাটিটো জংঘল কাটি ঘৰ চৰ বনাব বিচাৰিছে আৰু ইয়াত আমাৰ লোকেল MSC বাইদেউ আহি CM ছাৰৰ এটা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ কৈছিল আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল পিছদিনা ইয়াত সম্ভৱ মানে ক্ৰামছা কৰিছে কোনে কৰিছে ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াত JCB লগাই চাফা কৰি এচালি ঘৰ এটা বনোৱা আমি বৰ্তমান দেখিছোঁ এই মাটিটো কাৰ মাটি এই মাটিটো আগত মানে ফৰেষ্টৰ বুলি কোৱা হৈছিল ফৰেষ্টৰ মাটি কিমানমান ফৰেষ্টৰ মাটি হ'ব এইখিনি ইয়াৰ পৰা দৈং হাইস্কুলৰ পৰা এইখিনিলৈকে মানে যিমান এইটো ইয়াত গছ গছনি পূৰা আছিল যেনেকৈ এই ৰাস্তা ইপাৰে আছিল তেনেকৈ আছিল এই 1.5 বিঘা 2 বিঘা মাটি হ'ব এনেকৈ আছে ফৰেষ্টৰ মাটি ফৰেষ্টৰ বুলি আমি জানি আছিলোঁ এই জাগাৰ নামটো কি আছে এইটো বাগিচা ডুবি ঠিক আছে Rong hang rong bong rong arak pensi mun ing tipi apreng ar volam the ing sai dun po. Pai pai chiklo ni phai ing ko da trok siar ni jang kar biang long hamren rong hang rong bong rong arak kar biri chopensi non malom hur ke chodut mun ing tipi apreng ar volam the ing sai pidun po. Ke ong dung kar biang long lapen kar biang long pen angtan arwaratung mun ing tipialong amithang jungjung pentami preng chehang bomlo bonta arni aningkan ki parpo majok alang litung kachilong nang chia preng chilong ni deklo lasi alang litung preng kachilong nang chia tum do an chingrum si kar biang long rong asar amai mate kara along antami tokjir alopen kirap chuhang damlo Dogjer alo mati lam hoi alua tengpen kara asong atum pen tami labangso apreng hang pidun bomlo.
kara asong atum mun ing tipi aphan chingki chingwai ji aphan pai pai achiklo niphai ingkoi da trok arni padusi kangsai dun ji aphan mun ing tipi aphan kara asai hem an phalo bonta kopi ko son penloni labang so arnita alangli kachingki kachethan ji aphan adim paledam di detlo lasi alangli tumpentame labangso preng arvo kahuri sai alam the rong hang rong bong rong arak an lam pali thusi non puthot rong hang rong bong rong arak karbi ri chupensi kedo an apreng arvo alam theta pai pai chiklo ni phai thong kep arni ingsai pidun po arnam pharo mate ri cho tumpen tokjir alolong kapachini tengke labangso ke pachini mate ke pha ki thik atang ateng jongsi chetong dun de det pulote ri chopen danglok arnam pharo lapen kara tumpen sodak asai sitame dengnang kok popusi pachini dun news text report Karbi Anglong News Channel jenam po nang nyong sarama dubja sarama po nang kosor ke bang te mahari ke bang po ri cholong te mage thelong kosor melo hari melo po chilo melo chetan melo po abong kan pena mage pena e bangka pena bot pena poli jhulo melo chipulo no chulbar kali chipur bar kali chipo bang e jo morning tipita itu masuk itu nanggil tadi asu seta ku chokche der lider pora chokche leta bisarang ko kidaran ko antun ko sorang alo hadiban alo sti ajoke abi ke ko non ke bang dia tarik pai tarik thongke ani hunibar ari si bisara nang kidaran nang antun ko sorang hadiban ko la soani bisar nang kidaran si yo aju pen ami pen ko ili aju ti pen ami ti pen bang tu ya bang seta ke bang ma chokche bang lele bang ta bang de bisalong de kiran ke ko la so abang dia pam ke abang puno na bang puno seta bang pu galilo seta me muning tipia phan ke ni tu masuang yelo kar bia khaya soang yelo la si chok chere motu chere bang bedet amengam ke thayong le purote po la ke itum kar bia khai tum seta itum kar bia long seta pitu de na ko la na ke chok chere an ke le do kok purote itum kar bia tum kar ba tum rat pen det pen kithur seta thur pa seta tum kitu nang ko dat kar bia long pitu de nang ko la ke mane itu maron itu ma atang ke itu rohanobong rejolong ke thelong yong si bisar ne kidar ke pute labang ke bisar karkan kidar karkan karbiaron karbaron karkan abang pi penaro pon itu onang ko porat pen pet pen seta lasi ajoni tanang tik pialo lasi sorni ke wanang ko koalan ida lasi bisar ko kidaran ko kemeja pan ke choge apa la ke itu cicok nang ne charbo nang ne cetheng nang ne itu aron pen apeng pen itu maron apeng pen kalbi aron apeng pen bisar kidarana bisar long kidarong pute anso sebang ta Keklem ne sedam ne ya panon nasi ajori tala phelo soni ke itu bisar kidana ricu ahin pen babisar nang itu rat det dilik asar lumayong asar mane itu timpuaron ta senot dan migit an rak dan itu bisar kidara pe lam pichar long rap kedana bisar kidarna dong si mo chok chen le bang beda pute itu puthot rat thut pak pen Keklem thuna panalo la pon ajor tan phan anu bisar ni Room Pumalong BJP Mass Training Program Mate Rat Amaipi Pamanpo Lapen APHLC Congress Pangrum Petpen Don Parupo Ahem Tunatum BJP along Ching Bedun Tanglo Non Malom Apor Mongve ng Kitapasonsi Ningkan Suri Hinira Inkoida Trok MLA Election Nang Tibok Bomasonsi Ratchari Asong Atumta Dode Sangse Election Campaign Pon Bomlo Along tin a constituency along ta campaign asai Keklem pachimit mipin asonlo pinpor dame I hindun rup I hin chingbe dun rup asonsi theklonglo non malom Karbi Anglong along Regional Party APHLC asong kang tangkring ajoini BJP asong atumta Dode Sangse atumi niphai inkoida troxy ningkan suri hinira inkoida porni rumphum ahawar mate lakhapli socheng thenta constituency arlo along BJP mass training program mate rat amaipi pamanpon along nang chetongdun mankethe Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron EM Rina Terangpi EM Mongol Singh Timung
lapen local MSC Harsing Rongphar board chairman VDC chairman lapen ward commissioner lapen kaprek man kedo atumta chitong dunsi mesen pen mai pachunpo Lason si labangso BJP mass training program mati rat amai pi along don pharopho lapen voter saphai 1700 APHLC Congress atum BJP along chipa okdun tang lupusi CEM pen lamthi chipaklangpo Lason si CEM ronghang asang hopen kaning jepon ke socheng hamren aralaphan pinang an kaching thur asai amu claim pipon bomlo to warpen danglok kaprek kaching thur ahin lapen hamren arong sopialong la an sosi pamat ponang lang pusi CEM pen lamthe kachechak ateng pen che papleng pon bom lu pusi waidak pen pachini pon so cheng lapen hamren aradapha Bas Karong P report Karbiang Long News Channel isi etana Congress sama video nasional isi Congress presiden isi alasan nilai Somalan dan nilai kait pen sikirat kalau putar nilai kalau dak pini BJP arahan IP made joining program kedeng pom la Somai lo na cetong dolong ke ko pailong ola sote nilai hangar putar ver Somalanisuta nelang nasi lo tuara be setiap ini teklong lo tu pingat tuara sel nasi ningarong pik ini samping dah tuar yang ini nasi ke bar pilo lapen hamren pen soceng lapen ke umoraba atuar yang kira itu doi pen lah so tuar nasi bar pilo nasi pingat ini benong pulong ke join kejon singgah lang hem pielong lo bang suri thom amreng pen ceng bang rupen pen bang suri thom Congress pen special situ pen itu mana join la so pima le hamren taun lo bang suri ni so se special si pen Congress situ pen sil tum lo join lo pinirong pulong bang ken dan atona bang ke don paro so se apen ja voter seban ke 1700 abang kurang piatu Congress pen itu saksi pen ci open ci tingkar biang lo itu dia panggil lo ini lah cepat kalau pen itu tak niat yang penting kalau artikel pure ke men le dewan janji और bukan चिंकी चठान pen si itu tu MP dah parlimen lo ninje tu bomba MLA tu kan assembly lo ninje tu bomba lapen ke presiden lo India Bangladesh ni dia la so bill da for pinangi private bill alang li mut lo la so thing si alang li accept lo la men ki Congress tu apa siksa ka join ni kan si ke parliament ko lo legal lo la si so bill la ne kaching ga Japan awal sai pipi da lo Congress pinira da to manding rong pilo nang le la da si ya Mamat pen rong ro ke man la la tu pen la ke man da kon tu pi rong pi ke the la tu ka ta ni ke ran check ya Harsing ko ahead alang li hamsin nili ada kerang ada taksi mari kita kan kalau sob nili baik pen sekiran jamaah pen dicat Sangse pen sekiran atau nak tidak tulo nili rong pulau ro bang truk arong sini li moha kesan ada kalau sobat rakyat atum kawitan Harsing go CM kawitan PM lindorohan kawitan Harsing bang itu masih bang rakyat bang sini lidah kaju bahan yang rakyat api alni bang ini lidah ramai pi dan lidah cetong People telepon lah assembly election of bang ke telepon Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu